umunyeshuri wahize abandi mu bize umwaka umwe akaba ari nawe wahize abandi muri byose ni Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Yewe Kagame Paul, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abahawe ipeti rya gisirikare bagiye kuryambara. Nyuma yaho bakurikizeho kwakira indahiro iri buyoborwe n'umushinjacyaha mukuru wa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Ofisiye bashya kurebana iburyo n'ibumoso ofisiye bashya kwambikana amapeti akarasasi komeza akarasas njyana y'ubuhoro twese hamwe mbere janob
isibo ya mbere iyobowe na officer cadet Steven Karangwa na officer cadet Cedric Rwakageyo Gasheija. Isibo ya kabiri iyobowe na officer cadet Theonest Niyigena na officer cadet Abel Niyonshuti. Isibo ya gatatu iyobowe na officer cadet Rebecca Mutoni na officer cadet Donata Muhayewinimana. Isibo ya kane iyobowe na officer cadet Anakreti Nkubito Imanzi na officer cadet Yves Kayinamura. Isibo ya gatanu iyobowe na officer cadet Albert Ntegeye na officer cadet Jean-Claude Manishimwe. Isibo ya gatandatu iyobowe na officer cadet Rora Imanishimwe na officer cadet Eric Niyomurengezi. Isibo ya karindwi iyobowe na officer cadet Cedric Niyonase na officer cadet Emmanuel Kayitare. Isibo ya munani iyobowe na officer cadet Steven Byagatonda na officer cadet Bienfait Isingizwa. Isibo ya cyenda iyobowe na officer cadet Moses Mugabo na officer cadet Patrick Mberabagabo. Isibo ya cumi iyobowe na officer cadet Emmanuel Iratwumva na officer cadet Evarist Mutabazi. Mu kanya gato amabendera nagera hano hafi y'ibyicaro by'icyubahiro, ndi bubasabe duhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda. Turasaba muhaguruke duhe icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda.
hindukira ibumoso ibumoso hindukira intwaro manura inkota shyira karasisi karagorora imirongo gaturutse iburyo iburyo gorora. uwo ni RSM wa Karasisi warrant officer 1 Nsabimana Jacques ugarutse gushyira Karasisi neza ku murongo nk'uko yabigenje na mbere. Akarasisi gorora amasaha y'uburyo gorora komeza 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 amasaha y'uburyo hamwe amasaha y'ubumoso gorora komeza 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 amasaha y'ubumoso hamwe Akarasisi amasaha
akarasas ibendera mwoy isaruti y'igihugu ntwaro turasaba imbere muhaguruke turirimbe indirimbo y'igihugu. ntwaro munrop akarasas karasis karanira intwari ibumoso ibumoso shiro karases akarasis karakuramo ingofero ingofero kurum akarasisi karavuga ibisingizo bitatu kuri nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, ku baturage b'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Harakaba nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, harakaba